Lanjut apa dilanjut? Lanjut apa lanjut? Ini saya mau tanya dulu. Tadi itu di grup WA itu rame. Katanya Mbak Marcella putus sama pacarnya. Aduh dek. Biar tidak menjadikan fitnah, kita tanyakan, Mat, setuju? Mar, apa tenan gue? Putus karo pacarmu? Tenan, Pak. Aduh, tenan ya Allah, Mar. Tolong teman-teman yang di TikTok itu dibantu cari pacarnya Marcella itu. Ya. Ini Mbak Muna nggak menyalami dulu sama teman-teman, ayo. Selamat malam teman-teman, ayo. Selamat malam teman-teman. Halo. Mbak Mar saya nggak selamat malam dulu iki. Ayo saya. Cek banter ke saya. Selamat malam sayang-sayangku. Bos, kowe ngomong apa? Halo, Beb. Halo, Besti. Ya, ada berita apa lagi kita selesaikan kalau ada masalah? Ayo. Anggun bar putus, ya. Putus karo sapa Anggun? Anggun putus karo Bernat. Nat, kowe tulung Nat, kowe tak kandhani. Pemainku ki wong 16. Aja mbok pacar kabeh. Kancane diumani. Iya toh? Pak De Repas nitip salam enggak, Pak De? Ya, ayo Pak De, lanjut Pak De. Oh, ayo Pak De, lanjut Pak De. Pak De. Kantanengkang sekar kadong liwah kembang menor nangis waro winur lan toyo-toyo tan katiku sumo mangambar-ambar wurkuku sing tupaku molir mega membo Bathara doyai garwaning sun tega temenira yai apa dosane penyatang sira yai engkang punapa lamun kalih Sigro budal para pitik-pitik. Iya.
Ora sapa? Ora. Oh. Wih. Oh. Wih. Oh. Wih. Abot iki. Wih. 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 Ora Sela, ora Cinta, ora Yulia, ora Novi, ora Amel, ora. Bingung lah kowe. Ora Novi ora. Ora Anggun, ora Sri, ora Amel, ora Marcella, ora Madu, ora.
piring duwite pas-pasan.